Wengi wanapangusana kama chozi. 5 mpaka 7. Mpaka 7. Ndiyo. Kwa sababu Mungu ni mmoja tu. Kwa sababu Mungu ni mmoja tu. Na mpatanishi katikati ya Mungu na watu ni mmoja. Na mpatanishi katikati ya watu na ule Mungu ni mmoja tu. Yule mtu ni Kristo Yesu. Sema tena, ule mtu ni nani? Kristo Yesu. Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Njoo mwenye tunafataka hapa. Njoo mwenye tunakuya kuomba hapa. Njoo mwenye tunakuya kulilia hapa. Ule mpatanishi, ambasaderi, mwenye yuko katikati ya mtu na Mungu. Ule mtu Biblia inasema jina yake nani? Jina yake Yesu Kristo. Njoo maana tunarukaka tunajitapia ule Yesu. Haleluya. Endelea kumaliza mtumishi. Ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Utakaokuwa ushuhuda kwa wakati wake. Kwa ajili ya maneno haya niliwekwa mhubiri na mtume. Ninasema kweli katika Kristo Yesu, sisemi uongo. Basi mpaka 7. Ndio. Asante. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Aliachaka mbinguni fasi ya bien huko vitu yote, akakuya kuteswa juu yako, juu yangu, juu ya mazambi zetu, kwa sababu ya kutupenda. Amina. Ndio maana sisi batoto benye tunajua nguvu za ule Mungu, inafaa tukue na fier, tukue na tembea na mazembe, tuzembelee ule Yesu wetu. Haleluya. Unaweza kuwa na mali kama una Yesu bado au yafikirilia kabisa. Mpatanishi katikati ya mtu na Mungu. Twende Wakolosai. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1 mstari wake. Ningeomba watu muandike maverse juu, wakati utakuwa nyumbani utaisoma polepole, utajua huyu Yesu mwenye tunafataka hapa ni nani, na iko na mamlaka gani, na anaweza nini, na nini ndio iko mambo yote na iko juu yake. Wakolosai 1:15-18. Nasema hivi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Haleluya. Huyu Yesu mwenye tunafataka hapa ni mfano wa Mungu, ule mwenye atuonake. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe yote duniani. Yule Yesu. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Na katika yeye ule Yesu vitu yote iliumbwa. Vilivyo mbinguni na vilivyo duniani. Venye kuwa mbinguni na venye kuwa duniani viliumbwa kwa sababu ya ule Yesu. Vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Venye unaonaka na venye uonako na sikiaka tu, vilipewaka mamlaka na ule Yesu. Ni viti vya wafalme au sultani au ufalme au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Mali, buzazi, ufalme, vitu yote chini ya jua iliumbwa juu yake na kwa mamlaka yake na kwa uwezo wake. Yote yenye anapenda naweza kukupatia kama anapenda. Haleluya. Hakuwake na uchaguzi, kama anakupenda nakupa. Ukwe kilema, ukwe mfupi, ukwe mrefu, munene, mwembamba, kama anapenda nakupa. Haleluya. Utasikia mwingine aliombea mwenye alikuwa karibu kufa, mwingine aliombea hata mwenye alikuwa mauti, lakini anamuombea ule mtu anapenda, ule mtu anapona na anasimama. Ni ule Yesu alimupa ile zawadi. Alipenda ule mtu tuko naombea watu na watu wanapona. Haleluya. Yesu ndio alipenda. Aweze kununua ile kitu
banailombaka kwa Yesu na Yesu anapatiaka ule mwenye anapenda. Usijizarau. Kama unafuata Yesu na unamwamini, atakutendea makubwa. Haleluya. Amen. Endelea Andre. 17. Naye mbele ya vitu vyote na ndani yake vitu vyote vinashikamana. Naye ndani ya vitu yote mwi dunia, vitu yote inashikamana ndani yake. Ndio maana ukaamini Yesu, uko tajiri mkubwa. Amen. Haleluya. Amen. Angalia, tajiri iko mupitale, iko kwake kunyumba, banakuelezea ule tajiri iko na ugonjwa yenye nashindikana, lakini wewe sababu kuna Yesu unakuja kumuombea, ule tajiri anapona. Haleluya. Amen. Iko na voitire 5 ku parcelle yake, juu ya furaha ya kupona anaweza kupatia voitire moja, na uko na voitire kama voitire. Juu ya nini? Juu ya ile gharama yenye Mungu alitia ndani yako. Njoo ukapewe ile gharama, usicheze nayo. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Kama nakupa hayo, uikamate na mikono mbili na bwifu, na utumikia hayo, utawina mwile zawadi yenye alikupatia. Amen. Endelea Andre. 18. Naye ni kichwa cha mwili ulio kanisa, aliye mwanzo mzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu, ili apate kuwa wa kwanza katika yote. Amen. Yeye mzaliwa wa kwanza, kichwa ya kanisa. Amen. Kama tunakuyaka hapa, tunakuya kutukuza ule Baba. Amen. Yesu wa Nazareti. Vitu yote iko na mamlaka kwa mkono yake. Amen. Isaya 9:6-7. Tunasoma katika kitabu cha Isaya 9 mstari wake wa 6 mpaka 7. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa juu ya bega lake. Ndiyo. Na jina lake litaitwa Mwenye Ajabu, Ndiyo. Mwenye Shauri, Mungu mwenye uwezo, Baba ya milele, Mkubwa wa salama. Kuongezwa kwa utawala wake na salama hakutakuwa na mwisho. Haleluya, watoto. Amen. Unasikia vitu kunaeleza pale? Ndiyo. Rudia tena polepole Andre. Sita inasema nini? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu sisi wa Kristo. Mungu alitutumia ule mtoto azaliwe kama vile mwanadamu. Amen. Endelea. Tumepewa mtoto mwanaume. Tulipewa mtoto mwanaume, jina yake Emmanuel. Amen. Na utawala utakuwa juu ya bega lake. Utawala ya dunia yote iko kubega lake. Na jina lake litaitwa Mwenye Ajabu. Na jina lake litaitwa Mwenye Ajabu. Anafanyaka tu maajabu. Ile inayowezekana kwa mwanadamu kwake inawezekana. Iko mtu wa maajabu. Endelea. Mwenye Shauri. Mwenye shauri. Kama unafuata shauri ya Biblia, neno lake, hautaangukia ushimo. Hapana. Amen. Mungu mwenye uwezo. Mungu mwenye uwezo. Uwezo iko mikono yake. Baba ya milele. Baba ya milele, iko jana, leo, kesho na hata milele. Amen. Mkubwa wa salama. Masalama yote yeye ndio mkubwa, yeye ndio shefu wa masalama. Haleluya. Amen. Endelea. 7. Kuongezwa kwa utawala wake na salama hakutakuwa na mwisho. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Yeye hana mwisho. Utawala ni yake, salama ni yake, iko ya mingi sana. Ndio maana ukabahatisha ukapata zawadi kidogo ya ule baba, kamata hayo na mikono mbili na wivu na utumikishe hayo, utabarikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Na ukabarikiwa, wewe ndio unaweza kuwa baraka ya jamaa yenu. Juu Mungu alikupenda na kukupatia zawadi, na ile zawadi
utakula mwayo, utavuna mwayo, utajenga mwayo juu ya ile zawadi alikupatia. Haleluya, Amen. Wafilipi Wafilipi 2:9. Wafilipi 2 mstari wake wa 9 nasema hivi. Ndiyo. Kwa hivi Mungu vile vile alimtukuza sana na kumpa jina lililo juu ya kila jina. Amen. Nani alimtukuza? Mungu vile vile. Haleluya. Amen. Munasikia hapa, Mungu alitukuza ule Yesu vile vile na akampatia jina yenye iko yulu ya majina yote chini ya jua. Amen. Amen. Njo sema yeye njo vyote. Yes. Na najua wimbo moja mpaka ndani ya Yesu muna vyote. Ukipata Yesu umepata vyote. Haleluya. Ule mwimbaji alijuaka isi. Ukipata Yesu unapata vyote. Yes. Ukikuwa na Yesu, probleme na kufikia, wewe umuite, atatimiza, atakufungulia, atakusaidia. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Tujifunie huyu Yesu. Mtu asikudharau bongo. Uko intimidate. Mezali. Mezali 8. Mezali 8 anza na 22. 22 nasema hivi. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Pardon, nani alikuwa? Bwana. Bwana alikuwa na mie tangia mwanzo wa njia yake. Iko na tuambia shie baba yake mwenye aliumbaka hii dunia. Alikuwaka na yeye tangia iko naumba hii dunia. Amen. Yesu alikuwaka pale. Amen. Na ndio maana alimpatiaka mamlaka yote ya hii dunia. 2:3. Mbele ya kazi zake za zamani nimesimamishwa tangu milele, tangu mwanzo, wakati dunia isipokuwa bado. Haleluya. Amen. Kumbe mbele ya hii dunia ikuwe, Yesu alikuwaka na Mungu akamsimamisha kama wewe ndio utakuwa direkteri wa hii vitu niko naumba na niko natengeneza, na batu na mali na udongo na maji, wewe ndio utakuwa mkubwa. Endelea. 14. Wakati vilindi visipokuwa nilizaliwa, wakati isipokuwa chemchemu zinazojaa maji, wakati milima isipowekwa bado, mbele ya vilima nilizaliwa. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Sasa unatoka Afrika huko mndege huko naangalia imai tunavukaka ukuya huko Ulaya. Ile mai mbele ikuwe, Yesu alikuwa. Hii mabulongo wote tuko tunaona Mungu ndiye alitengenezaka hayo. Lakini mbele ya hii udongo kuwa, Yesu alikuwaka. Amen. Ndio maana tunamfuataka, ndio maana tunamwimbiaka, ndio maana tunamchezeaka, ndio maana tunamuitaka roi de roi. Amen. Endelea. 16. Wakati asipoumba bado dunia wala mashamba wala mwanzo wa mavumbi ya ulimwengu, wakati alipoweka mbingu nilikuwa pale. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Hii vitu yote mbele ilikuwa, Yesu alikuwaka. Endelea Andre. Wakati alipoweka mviringo juu ya uso wa kilindi, wakati alipofanya imara mawingu yaliyo juu, wakati chemchemu za kilindi zilipopata nguvu, wakati alipoweka bahari mpaka wake ili maji yasiasi amri zake. Alafu nilikuwa pamoja naye kama fundi la kazi. Pale sasa ndio vitu vingine inakuja pale. Biblia inasema alikuwa fundi wa kazi. Mungu iko anatengeneza vitu na iko naangalia, njoo bahari alifanyaka, kumbe alikusaka hii na hii na bahari ikakuwa, alikuwa pale kwa anaangalia baba yake. Kumbe alisemaka hivi, maji ikaishia pale na udongo nao ikaanza. Biblia inasema alikuwa fundi wa kazi.
Endelea baba. Nikakuwa furaha yake kila siku. Nikakuwa furaha yake kila siku. Yesu alikuwa furaha wa Mungu. Alikuwa furaha yake kila siku. Nikifurahi siku zote mbele yake. Nikifurahi siku zote mbele yake. Nikifurahia dunia inayokaliwa na watu. Nikifurahia hii dunia yenye watu wanakala hapo. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa anafurahia dunia na si ati yakuwa. Shetu kutoka kwa mbulongo, mavumbi. Haleluya. Mbele tukue Yesu alikuwa. Amen. Ndio maana tunajifunaka, ndio maana tunakutapa Yesu, ndio maana tunamchezeaka, ndio maana ukakosa na mulilia na anakusamehe. Haleluya. Amina. Fasi yote dunia banasema juu ya Yesu. Na kama uko na rafiki yako anayua Yesu, uyule rafiki yako hayakuwa pia maisha. Maisha ya mzuri ni kukua na Yesu, kujua habari za Yesu, kujua kama niko hapa lakini niko na grand frère wangu jina yake Yesu. Na ukakuwa na yeye, hakuna kitu inaweza kukuangaisha. Ukakuwa na yeye, hakuna kitu inamshindaka. Ukapata problemu, unamulilia tu. Yes. Haleluya watoto wa Mungu. Amen sana. Hizi verse 5 na wapatia hapa, ningeomba kila mtu anafika kwa nyumba anasoma hii verse pole 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 mpaka unafika mwisho. Utajua valeri ya huyu Yesu. Ukisha kujua valeri yake, hautamwacha tena. Ukisha kujua valeri yake, hata nyumba yako inaisha. Utasema basi nyumba yangu inaisha lakini nabakia na Yesu. Amen. Hata kazi inaisha, nifukuze kazi lakini niko na Yesu. Yes. Na ule Yesu tena anaweza kukupatia ingine kazi. Na ule Yesu anaweza kukupatia mwingine mwanaume. Na ule Yesu anaweza kukupatia ingine shamba. Na ule Yesu anaweza kukupatia ingine ufugo. Vitu yote inapatikana kwake. Lakini ya lazima ujue kama uko na yeye na umkamate mzuri na mikono mbili. Utaona makuu ya Mungu. Usibakie shomeri mkanisa, tumikia Mungu. Huyu baba ukamtumikia na ukalia, ataintervenire mbio sana. Hapendaki mtu wake wa kazi aliye ndiko nasikia hapana. Au anangoya, hapendaki nini. Mwenye anatumikiaka Yesu kama analia, Biblia inasema kiti ya mbinguni inatikisika. Yes. Nani unatikisa kiti yangu hivi? Gabriel anasema somo na kumbiaka huyu. Anapata magumu, wanamfukuza kazi na iko analia apate nyingine kazi. Ani Gabriel, tafuta masosiete kule kwa dunia. Kule mtoto apate nyingine kazi. Mwenye alikosa kazi, anabarikiwa na nyingine kazi. Tena ya mzuri kushindia yake mbele. Watoto wa Mungu, tusiache kufuata Yesu. Tusiache kufuata Yesu. Hata mambo inabadilika, kamatana na tu na Yesu. Njoo baba yetu, njoo kimbilio yetu, njoo vyote. Na ukaona mwenzako anaanza regea, umsogelee, umwamshe, umkamate kwa mkono. Ndugu, twende tena ukanisani. Twende kusikia neno la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ile ndio ilikuwa mafundisho ndogo kwa siku ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Haleluya. Tunaenda kwa matangazo.